Dobrodošli u Astroenergiju. Konačno je došao smiraj leta. Temperature su prijatnije. Mnogo je lepše provoditi vreme napolju. I naravno, to vreme treba iskoristiti za rad. Dosta je bilo više uživanja pod svetlom reflektora sunca. Sada moramo da mislimo na budućnost. A kada ćemo misliti bolje na budućnost nego sada? U ovo vreme, u sadašnjosti. I baš tako device i radi. Ovaj video želim da posvetim dvima posebnim devicama, majci i ćerki, koje su obe savršene u svojoj sferi delovanja. Biljo i Aco, srećan vam rođendan. Device nisu vođe, kao što su to bili lavovi. Oni ne vole centar pažnje. One vole da rade. Da budu najbolji u tome što rade. I potpuno shvataju da ako ne urade posao same, ne mogu da postignu onako kako bi želele. I zbog toga one ne žele centar pažnje. One znaju koliko mogu. I to što mogu, to i preuzimaju. Vrlo često devicama predbacuju da su hladne. Da li su stvarno hladne? Da nije to možda racionalnost? Da nije to možda mišljenje hladnom glavom šta ja mogu, a šta ne mogu? Jer kako mogu da budu hladne? Pa njihova krilatica je ja služim. One služe ljudima. One pomažu ljudima kroz svoje profesije. Bilo da su to medicinske, bilo da su to ugostiteljske, bilo da su to turističke. One služe ljudima i vole da to urade onako do kraja i bezrezervno se daju u tome. Nema tu hladnoće. Tu je baš ljubav prema ljudima. One provjeravaju sve. Naravno, nijedna stvar ne sme da bude loše urađena i zbog toga misle unapred neverovatno puno. Razrađuju sve moguće detalje dok ne stignu do toga da su potpuno zadovoljne svojim planom. Takođe, nije im strašno da nešto ne znaju. Obožavaju da uče. Njihov vladalac je Merkur, planeta inteligencije, planeta stalnog učenja i komunikacije. I nije im strano da kažu ja to ne znam i da provere činjenice i da onda zajedno zagnjure glavu u knjigu da bi naučile nešto novo. To je prosto za njih izazov. Za device kažu da su velike čistunice. Da li je to istina? Pa sa jedne strane jeste. Većina vas je stvarno čista i većina vas ima neverovatno razvijene higijenske navike. Vaši domovi su uredni, čisti. Linije u vašem domu su svedene, čiste, minimalističke, rekla bih. Baš zbog toga što volite da vodite računa o svakom detalju koji se u vašem domu nalaze. Ajde pitajte druge ljude da li znaju kakve su im boje tapete, da li znaju šta imaju na ormariću. A pitajte devicu. Devica će sve to znati. Naravno, ima i nekih devica koje nisu takve čistunice. Međutim, proverite gde im se nalazi Merkur i gde im se nalazi Sunce. U tim sferama delovanja one su izuzetno precizne. Prirodna kuća device je 6. kuća. 6. kuća je kuća svakodnevnice. Šta to znači? To je ona kuća koja nam govori o tome kako ustajemo iz kreveta. Govori nam o tome na koji način peremo zube, gde stavljamo pastu za zube posle pranja, da li stavljamo čep na pastu. Govori nam kako idemo na naš svakodnevni posao, koja je naša dnevna rutina. I upravo u toj rutini device uživaju. One su njeni vladaoci. I nemojte da izbacite devicu iz rutine. Jako se zbuni i strašno je to ne prija. Setite se, neću da karikiram, ali setite se Mr. Beana i njegovih pravila ponašanja. Setite se kako mu je sve u domu uredno, kako se ponaša kad ide na spavanje, kako stavlja svog medvedića i polako ga pokriva. I tek kad je sve dobro onako kako je zamislio da treba da bude, tek onda može mirno da se upusti u snove. Takođe, 6. kuća je kuća zdravlja. Zašto kuća zdravlja? To nisu one bolesti od kojih umiremo. To nisu one bolesti koje mogu da nas snađu zbog nekih virusa ili slično.
To su bolesti koje nastaju na osnovu naših štetnih navika, a te navike stvaramo svakodnevno. To su one loše stvari koje ponavljamo iz dana u dan. I zato device nemaju loše navike. Posebno vode računa o svojoj ishrani. Vrlo ćete često primetiti da su device makrobiotičari, da su device vegetarijanci, ali ne zbog toga što vole životinje, nego zbog toga što ako puno jedete meso, onda ne možete da imate čiste misli, vaš metabolizam se usporava. Također, device se bave sportom. I to ne zato da bi postigle vrhunske rezultate, nego baš zbog toga da njihovo telo bude zdravo, jer u zdravom telu je i zdrav duh. Ne mogu da kažem da su device sklone meditiranju. Njihov mozak je dosta brz i dosta analitičan i često upada u konfuziju. Ali su shvatile da ako se bave sportom redovno i ako provode dovoljno vremena u prirodi i na svežem vazduhu, i njihov duh će biti onakav kakav treba i one će biti zdrave, što je veoma važno. Device vole životinje, naravno da ih vole. I to one male životinje, domaće životinje. Uživaju u tome da te životinje budu nahranjene kako treba, uživaju u tome da to rade svaki dan, uživaju u tome da posmatraju kako ta mala stvorenja rastu baš pod njihovom rukom, pod njihovom kontrolom. Ali opet isto tako ima puno devica koje imaju fobiju od istih tih životinja. Device su specijalisti da razviju fobije od raznih stvari. Bilo da se plaše otvorenog prostora ili baš zatvorenog prostora, bilo da se plaše zmija, bilo da se plaše pasa, kao što sam rekla, insekata ili bilo čega drugog. Kako nastaju ove fobije? Upravo tako što su u detinjstvu imali neki nemio događaj i od tada su počele nečega da se plaše, a one su zemljani znak. A šta znači to zemljani znak? Zemljani znaci su tvrdoglavi i neke stvari ne menjaju u životu. Baš vrlo teško mogu da promene ili možda uopšte ni ne mogu. Želite da devici nešto promenite? Želite da je nešto napomenete drugačije? Morate biti taktični. Prvo morate podmetnuti sasvim slučajno da ona pročita neku materiju sasvim sama. A vi onda u nekom drugom društvu, dok ona stoji po strani, onako kako to device obično čine, vi onda pričite o tome još nešto što ona ne zna. To će je zainteresovati. Kao što sam je rekla, device stoje po strani. Njih ne možete vidjeti u centru pažnje. Njih ne možete vidjeti kao osobu koja vodi glavnu reč, koja uopšte učestvuje u konverzaciji. One vole više da ćute i više da posmatraju i više da analiziraju. Uvek volite da imate devicu u timu. Ona će sve stvari pokupiti i imat će sve informacije. Devica ima ljudski računar u glavi. Devica je veoma važan član svakog tima. Ona nikad ne odustaje i vrlo je strpljiva u svemu što radi. Iako nešto ne krene onako kako treba, to je baš pravi izazov da uradi sve do kraja. To su zemljani znaci. To je ta tvrdoglavost i upornost. Rekoh, Merkur vlada devicom. Isto tako vladao i blizancima. Međutim, kod blizanaca Merkur se razmeće pameću, obožava komunikaciju, a kod device ne. Rekoh da device vole da uče sa strane. I još nešto. Jako vole pisanu reč. Obožavaju da stvari stave na papir. Zato što tu mogu nesmetano da puste da njihove misli teku baš onako kakve su im i u glavi. Neće ih ništa tu poremetiti. Neće im niko ništa ubaciti pa da onda pomisli da možda nisu u pravu, da onda moraju ponovo da analiziraju stvari. Kako izgledaju device? Njihov izgled je savršen, kao što su i one savršene. To su visoke i tanke osobe koje imaju tako jedno mirno, staloženo lice i smeran pogled. Imaju fantastične, tople, smeđe oči najčešće. A pogledajte njihove ruke. Njihove ruke imaju dugačke prste i vrlo su negovane. I tu sam sigurna da nećete nikad vidjeti neki šljaštići manikir. Sve u svemu, njihova pojava je tako na neki način smerna
i stalno bi poželjeli da imate jednu takvu osobu u svom okruženju. Njihov izgled daje samopouzdanje, njihov izgled daje jednu pouzdanu osobu na koju možete da se oslonite. Šta remeti device? Šta može da naruši tu njihovu teško postignutu ravnotežu? Pa upravo to, previše detalja. Oni se stalno bave detaljima i uživaju u njima, zato što moraju da posmatraju sve delove neke mašine da bi znale kako mašina radi. Međutim, kada je tih delova puno, kada one ne mogu baš da obrate pažnju na sve što imamo, dolazi do totalne konfuzije u njihovoj glavi. I znate šta se tada dešava? Strada njihov digestivni trakt na početku. Želudac se prvo skvrči, ne dozvoljava da se nikakva hrana u njega ubaci. Otud taj tanak, mršavi izgled. A posle nervozna creva počinju da ubrzavaju svoju peristaltiku, pa vrlo često to device jako dobro znaju kada se bilo šta menja u njihovom životu, kada se poremeti njihova dnevna rutina, kada recimo kiša padne pa poremeti onaj plan što su smislile šta će sutradan da obuku. Ili ako moraju da odu u neku administrativnu službu da obave nešto što nije uobičajeno. Bilo šta što je nepredviđeno može da poremeti njihovu peristaltiku creva i da onda ceo dan moraju da provedu pored kupatila. One vole pisanu reč, međutim, vrlo su dobri kritičari i jako dobro znaju da primete kad je neko negde pogrešio. Koliko god da su strpljive, ne vole kada primete da neko ne može da shvati neke stvari tako brzo kao one. I onda znaju da budu sarkastične. To zna da bude pomalo neprijatno, međutim i same budu toga svesne. I onda se zbog toga izvinjavaju tim ljudima ili pokušaju da im učine nešto dobro da bi smirile svoju savest. Jer device su duboko religiozne. Smatraju da ako činiš drugima dobro, dobrim će ti se vratiti. Nekad su samo nestrpljive, pa onda se desi da budu tužne i da budu kukajući raspoložene u smislu da nisu zadovoljne životom, kako njih baš život opterećuje i tako slično. Religiozne jesu, baš kao i njihov veliki predstavnik, patrijarh Pavle. Ima još poznatih ličnosti koje su rođene u ovom znaku. Recimo Beyoncé, recimo princ Harry, recimo Hugh Grant, Keanu Reeves. Ali svim ovim osobama baš ta njihova popularnost nije došla od device. Došla je od nekih drugih znakova. A šta im je dala devica? Pa devica im je upravo dala taj savršeni tanak izgled. A pored toga, dala im je posvećenost poslu, dala im je tu vrednoću, dala im je preciznost u poslu. I verujte mi, možete pitati saradnike svih ovih ljudi i shvatiti kako oni baš vole da rade sa njima zato što su najbolji za posao. Devicama je važan cilj. Kada imaju cilj ispred sebe, trude se da ga dohvate. Bilo koliko taj put trajao. Kada dosegnu jedan cilj, odmah ispred sebe stavljaju drugi, jer i drugi cilj treba dostići. Ako nemaju cilj, stvara se konfuzija u glavi, stvara se anksioznost. Zato device radite, jer rad je stvorio čovek. Vaša životinja je pčela, jer ona je najvrednija među nama i koliko god nama to haotično izgledalo, ona zna red i disciplinu. Vaša boja je siva, jer volite da stanete pored zida i da budete neprimetni. Rad je stvorio čoveka, da nam živi rad. Uživajte, device, u radu. Mora i to neko. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ako vam se dopao, molim vas da zapratite moj kanal i da ga lajkujete. Ako vi imate još nešto da dodate o devicama, ja bih molila da to učinite ispod videa. Najinteresantniji ću sljedećeg 15. u mesecu nagraditi besplatnim astrološkim savjetovanjem. Vidimo se!